Normala ka nyamwe kana diala content barwanya lingwasme ka Nuer TV. Anda manduni chang kos nyamala ya nong rwanya gwasme jo ban lingwasme bana rwacha ka tin content lat ka rodiere wika South Sudan. Bana rwacha ka jo mashala ngo sha teacher ki ngeti shop ka jandang ro cha ka yiɛn. Do badana yan ka je ki man yan ka bana jalin ka jalarame en walle chang ka jandang ro ngwan ka pay baro ron kine dang ro wi jandang ro wi diech. Bukon jo me bana jalin kel. Jo lin kona me tuoke re wicha ka awil dor jani and re wika South Sudan. Police in Northern Bargazal State chicken ngeti chop jandang ro chicken ka yiɛn. Ngeti jandang ro toni waken walat ken shondien ke raidien. Kamalat ken kui unit la kon kalat. Chicken yiɛn lo we can complain we ka ne konti la Minister of Finance ke kui salary ka ki kui unit konde kam ka ko la ken ngich. And instead o dong de ling ne jodien chala don ken cha ka kep ka cha ka yiɛn. Ka jo le ro gwasme teacher mishwar ka albino atembol chejala ro nene. Ajane chine yiɛn chine o ka Minister of Finance ko de ne rit kon lat ko de ne ko re ka kel. De duop dan de ne yoko de ne kaje de ne o kwen kaje ajanne cha ne peno wone gwas dan to kwateten ram dan to yote tet kade chicken wenmo michine shubo ko gwine yo bine duop dan de ne yo ko de ne kaje la salary chon state chwano ne de ne chu de ne shub kane chwane shu cap ka gune nimi ladunda ko kon chak ngis ka chako let ka kujamo gune de ne kam salary ki yo ko ten kon dong de ne kul chiman ko kulo fit ka ki de kon kulo jeka ka ngai kona gwan wore wiki South Sudan dun kwan ariek ne te kan salary ni ken kan ka kep ko kor gwan ber ko ba u kem ne ke ki ba yene ke ken gor kan ode ka kam yoken. I will knows ne de chi ka jang dumu dong lel kane ko kende lo gor ke no bi ke kum bi kana pal du no shijen wan wen mo gwaz dan shikru altin wa chicken kwak kwaktin kontin tere dul gora gwaz dan en walken kenit kontin la dinitin ki jowo dan shalat wa chicken kwak chicken ka yar ken teacher okay ko ekeni ngummi de ne pen yoko ka je ki doba dien ma de kume dere bet ko yoko mane ka chene kam yoko antama tanat wa sha mu ka bor dit ko chiga gak ke deine mugu yena me ata danen cha yo cha yor pinga jere wika South Sudan choje dan shuina ka je jente ka cordiality mitwoga kanetin kontin la nge ke teacher kanetin kontin kultal jaw mo kwa yene teacher chop jan dangro nerin kontin tel wang bi kulo wenandien gore jenwo de kon lere me de kon linga nono. The incident occurred after the teacher went to the ministry premises to demand the dismissal of acting DG Valentino Anedeng. Ken awa chikanwe ken chika jen chikanwe gwadan anti minister teten. But after that, mishiken gurno baramadan en la men penka yo ko te karam mo penka yo mila minister ke ramadan en yiɛn ke waji kan la no gorka no de ramamo deja kapchonglet deja woitlet. These teachers include the chairman of teacher union and they were the one demanding the director general to be dismissed. Therefore people fought until the officer manager of the minister were seated on the head and 8 teachers were arrested by national security include the chairman, the source said. Kene shaka yena mene tin kon tin la kwar ko wan wena mo mi chika duolo ko duo dan de yoken jege je den chi duoru ne ko kor meni mo cha netin kon tin
teka luang cha moy kare kan den cha ne to cha ka chu yen so jena dana le roda dung salary re wech ka South Sudan rieng medit mikan kuma South Sudan mikan kan kor ya ro diene ka eno biken yu biken ka ngun chere ma ngai konen no bang South Sudan kan de kan yu de kan ka print barantama che togon go cha yu cha go no ngon kake ka ngai kono yu metele ke ma rizol dien bibeno ma jeno be korbe ten che korba tin no ne na kuma South Sudan ka konin dangroten paiwe akene bi ka yutu wan bi ken ka print ala yutu to de salary de kula tupten dindo shikana beladan wala no shikana logo no ba yo ba ka print message mi ci barar kake akene men chalat wude shalka Addis Ababa utaw na ramdana la kuer ka bang dung South Sudan akene nana akene me chalat ajen wudo mo akene shi Thok akene tele yu te ba kamrar tele yu no tibiben kie te ba jek kie de ba print ka jawdan ji kanalat no ngai konen go mi cha dor cha jalar ka ba jo nyoka mi lokeje ai konen la Thokten wude me jaramadan en la kuer ke mente yo te terkade gwadan chala de dong de yo de ko print de salary de ko tub de kamne konen tere wi ka South Sudan but chati ti chaka block akene men chala de che Thok so me jak nat ko be ko mo ka wang loach ko jino shilet chai kam yoku au kam chi teidu ke leo shilat ka lat ka kora balaro jin chi yoku chi ka bijak so jen dan ensure lat ka kana mona chikan lar no ndo badan yan ke teacher ke je o ken chikan lar no gor ke no Ramadan en la kuer de je wuch ko chaka peno baga kam yoken salaries a big deal okay ko jan godan je ka yodi al je katen ke jan godan je kan kondienten so meta rambuga kam kondien so tele ka choice do dien den obi kan kor bi kan ter kanetin kontin tin la nge ko ke ti chiran tama ro alone ke ti chere ti ke ti cher jane so jang kanetin kon tin tere wuje mechal ke a will noze akanetin kontin goro de Ramadan en la kwerende je wuch ko chaken kana yoken kana kangun jo me milharode kenyam me chalat awa cha yene ti chia dang badak barai now che wone kene di shop ka jandang ro no ka jo dana chalat nge di shop ka jandang ro cha ke di 10 ke kwiko gor ken salary ni kien ke yoken kona de kamke na mene jan le rode so re wika South Sudan mi shi chwonu shi ladije ba yig yen jiram moni sha gor no burach wana de keliu ke bot chute mulare so mi mo rong long shi chwong so jo me agenda na gode nywa yekel ku jetup an go alenka ngai kon jeg diala kon lat ko rodien re wika South Sudan an biata kamal